nhớ rồi nó trồngใช้นะสวัสดีทุกคนเลยนี่คือตัวหนอนนะครับหนอนนกนะครับหนอนใกล้ป้านะครับเกิดใกล้ป้าได้เลยนะครับแล้วทีนี้จะก้าวนะพวกใครđi các cụ cái sinh giờ nè thổ trường dâu thổ cái trường mê nè có chia rong nè dù cho cá là pu nè cho cá này có dù một là có sắm tu to giờ có nhẹ du có sắm du to có trống có chia tua nè chỉ cho đây dù là pu thì ta lên được nè cho nhiều sắm cho là có sủngพันธุ์là to nè bây giờ cho là du ôm nhiều là to nè สวัสดีครับนี่คือตัวหนอนนะครับหนอนนกนะครับซื้อมาแล้วก็เป็นอาหารใกล้ป้าใกล้ต้อนนะครับแล้วก็ใกล้ตีก็ได้นะครับนกนะครับแต่รุ่นนี้ซื้อมาแล้วก็ผสมพันธุ์เองก็ได้นะครับมันก็จะไข่แล้วก็ออกลูกเหมือนกับสัตว์อื่นนะครับวิธีเกลือของมันก็ตามพักธรรมดานี่แหละแล้วก็มักไม้บ่อแนวอื่นแต่ไม่ต้องใส่หลายและบอนอยู่อาศัยของมันต้องใส่หามเด้อห้ามใส่หามให้มันหลายนิดนึงเพื่อความที่มันขี้มันเยี่ยวนะมันจะคอยบ่เปื้อนแล้วก็เปียกcho cá này nó vừa cho là du nữa du sắm mai du tàu này chia trong hàng này này chơi du mình nhọn theo cây du mình nhỏ anh này có chơi này nho thế này nên không nho có này số chút này giờ xùa mất xùa này xùa lên giờ xùa mò với gọi là thì hàm tới này xùa mò nữa số mất xùa lầu á mới cho xùa mò thế này giờ qua còn này nho tao khó khởi này xoắn tú này no thì chỉ sống chín đông lâu nhiều rau cho rau thuộc bài thì rau nó rau phàm bông bỏ là giờ giờ rau chúa thế nào là nhưng nó thì rau thuộc bài thầm ra này như nó theo chỉ sống chín đông như nó dạ đó chỉ sống một lần đầu còn này lưu của chúa chứ chỉ họ chơi là nhau có khổ xì giờ mất xua nên thì sao tao cho cá này chỉ xin không này dù vô tao là dù sớm mà cho mua dù có chia giờ bị xài thì có mua cái mua nông mua chỉ trống mà có sớm mà vô tao cho mua dù có chia tao với sầu pu ok đi đó làชิ้นที่ด้วยจบกันที่สวัสดีครับจบเลยครับโชคดีทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสนับสนุนอย่าก็แย่เลยป้ากดไลค์กดติดตามด้วยกดแชร์เลยอย่ากด subscribe ด้วยกดแชร์หรือจะกดจอขอแชร์หรืออย่าก็ที่ปอcho luôn nó này cho cái luôn này chỉ của những pu thành thôi này cho nên giờ cái cụ tổ o tập p lại cho nên này